Čudan put Dikinog dresa iz Barija. Mali italijanski novinar nervirao je Diku Stojanovića u kampu u Italiji pred finale Kupa šampiona 91. Da mi daš dres, ja skupljam da mi daš dres. Svaki dan ista priča. Završi se finale, Zvezda šampion. Dika trči kad eto ga onaj Italijan. Ej, dres, dres! Već počeo da ga skida. Ma evo ti dres, bre! I nastavi Dika da trči počasni krug. Prođe godina, 2, 5, 7. Sedi Dika Stojanović i razmišlja. Što mu dadoh onaj dres kako nemam uspomenu? Kako su godine prolazile, bilo mu je sve više krivo. Na nekoj svadbi pre nekoliko godina prilazi mu naš čovek iz Švajcarske. Ej, imam tvoj dres! Ispostavi se da je taj čovek na internetu razmenio dres i posle nekog perioda dao ga nekom Špancu, a ovaj nekom svom drugom zemljaku. Ponudi mu dres Paka Buja, bivšeg golmana Reala, i dres Prosinečkog, takođe iz Reala. Posle 31 godine dres Dike Stojanovića, prvog golmana kapitena koji je podigao pehar Lige šampiona, donet je u Beograd.